Members of the Nyotrep Integrated Territorial Organization Hito Shillong City Unit carried out an inspection drive targeting migrant workers in various areas of Mawlai on Wednesday. During the inspection, the organization found that several daily wage laborers working in the locality did not possess complete or proper documentation. In connection with this, members of the Hito Shillong City Unit urged upon contractors to take responsibility for thoroughly verifying and ensuring that all necessary documents of workers are in order before employing them. The organization stated that receipts issued at entry points alone are insufficient to establish the identity of migrant workers. At the same time, Hito also appealed to the state and central governments to implement the inner line permit in Meghalaya to curb the alleged influx of illegal migrants, which it said poses a concern for the indigenous population of the state. आप लोग का रिक्वेस्ट में आज हम लोग नहीं देखेगा ना, कल यानी सूरत में मत आना है, यहाँ में काम भी मत करो। हेलो, मजाक नहीं करता रहा भाई हम लोग। ना भाई, कल होने चाहिए नहीं होने चाहिए। आज का कल होना चाहिए, हम लोग देखना पड़ेगा। नहीं होगा कल 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 तो बस अपना बस्ती में जाओ, यहाँ में नहीं होगा। ठीक है। तो minta kasih na kalian ka seng itu selongsti buat hidung dan katlang mati nong yalam jang ka seng ni minta kasih lawan hanya pok mulai patah ini kajian ke basnah ni ba hidung kini ki mender di bom biang kot slah te ni nasyam iki dan ki pekak ki ba komplain yong ni ba hidung ki ba tre ni tinggal lawan ni lalap sya ba hidung tang ka kot ka ba biang ru bat ni terpat kini ki kontraktor hamtam ba Songba lada piwan yalam ni pinong try Songba bakin tembiang kikot kisla ki labor license hamtam ki police verification nang ni shikmat namar ba ni na kaliang kaseng bun ni syam hi hakum kini ki jinja kan tiba nakapor syakapor kat ba ki try kini ki mender kim jubiang kot kasla tengi kerpat ru ni kentu ya ka labor department ru ba syua bakin rung kini ban biang lot natang sedang kita ki labor license nomor amma pin syuai tang katu ka receipt dapo check giat kamdan jingmut hiru ya kata bat nginum pediang hiru nang ni sekemat lada ngilap ngin be nginlong kumang julang hi te ngikerpat nakaliang kasnong ru khamtam ba kini ban simkia kindi ban aila di kini mender nomor hapok Mawlai ngati kena bun ki samla ki ba duna ki ba bombiang ki kam ki jam khamtam te sobha ban pek dunia bah nak kalian kasnong nakarpat ya ki samla snong ru kamtam itu kila long ki volunteer dan kasnong te nakarpat iki ru bikin simkia ba lada ngim simkia hi nak kalian kasnong ka jinjar ba mau nomor ba lada ka jia ka tang ka police verification nomor bunsin kini ki mender ki wan sine ngim tip ki mafia sate kiri ki jong ki ru ngim la man tip nomor ki yo ki kita ki le no ne ki kino ki balak lek kam sini ki balak tang kata ka kies kita ki crime kies ne ki kidnap ne ki rape kies ong impep ya kata dan kam ya kata ka police verification makin le nama kerja bet nak kapor ki ki mender ki bawan tray on nak la ada tray ki le kam sini kum ne tai ki khat chano kin lik khat in khat chano kin ngin wat baka kot kaslar kin biang te ngin kerpat jor hi nak kaliang ka seng ya ka sarkar hi kerpat jor ba hakum kini nakapur kajangi dan kam sisang kerpat jor ya ka central government ru ba sobha aino hi yangi kata ka ILP man pelong aino nomor ngi haban ada ngi gibri ke barik pat hi kani gari ke jongi dan kam ya ke jing ada dan kam kum ka ILP kerpat ya ka state government ru ba sobha ba kan simkhialang ya kani tangkat tahi police bun